Waalaikumsalam balasan mada jenawab kisah lentu tadawi akan netanyon kiban qadiyah niuplah surah padung jet bagi tentang bangante ujote ilah ilmu ngencaca paham wahabi ilmu ngencari dalina Allah setat natijah qadiyah tabri cuman yang gegen dengan qadiyah tinjau lega hukum kabari terkib muhtame betingan salah ngan menan surah pa istilahi cikot kebagi lencip pejelah hai tengku basya na dua bagi bak pun syartiya dua hamliya baci lan syara lan pelah kelai kadang nawaham kiban hamliya tanyang pomada kiban mawani dijih susun ba ampun gaga mauduhan pisah dengan mahamuli mulai contoh zaidah katiba kan ene beda mengra aqli kan hancit mungkin salin kisah terpegalinca payah bocapli teplah bahamli jadi fantaha jisamania tekali baki lansut dilepet nak juta kupa simak sahabat cara lon putih nyomau tu hamli juz'i ge papa ge kena syausia gena mai nyomau tu hamli kulli getara tan musawara mahmulah jadi andai ada desur kulun getama tente kuliah qadiyah beri andai ada desur ba'dun geruah tente jusayah kan kana tukri tip-tip ni bapa tersud mujabah hukum qadiyah hana menafi jadi lamba tersud salibah tentehinan pa hukum penafi laisa ba'jus idali salibah la syai'a jela hidup bakulli jadilah lapan tersimpan surah niba hamliya wa teta ungki tema'alnya la illam tapla tentang syautia tak ciperhati ngan inlau syarat geikat hangla ladom yang pisah ina dege pansi dijihna dua yang kata syarah fun mutawsila jino tak cari tinte kedua jid munfasila masebab pisah muqadam tali surah mutasil lazim hanagla
lain je surah dari juz ini jika nak urus sebuah jerlah lazim takkan sah nyan wate pagi menyamun fasil jetakan pisah tanah surah muqaddam tali contohkan jisim nak kuning mira hansapat mada saling membenci dalam munfasil hasil lebila mana penegak hinan terjadi pun mana jamak menghimpun hansa kedua ayah qulube sunyi lanjut yang gelelen pangke bila mane 12 rata je segi lagi bilangan ganji dengan pahinan teritegas sapat dengan sunyi teplahlah habis sila kisah surah qadiyah mupa merajai mu'ahlan lagi tentenya salah maklum didaya mantang tanjizi sawab bah mantek mantang mekanya mekitab idah galang lentukri nyo isa guji citan dalam ta anjit len surah sulam malawi tulung bebetoy neroi bepapa kadang langkua siratan capli sawab lam angke gohna ijazah ada kepia mantang si enci takoh ba putih tatin de rubah takoh balipah rabine pasi jinolon balik titik mangapa lentanyong balah akan ke aki makulat siplo cirata surah cina pelalua beserta dali beserta contoh nusat balasan rawi hai kon hana berat lentanyang bala len ku pia raya tadali beda dengan lon anu mira mantang imira lon labba bibi Beka memadari kalen unggah murid jalanka izin benebi maahsi gote gude metua kadang langsura bakne dengogli